April ni som ni paruk ni lai ni sang ni som ni pathum ani e thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in du sakna chipai kan bu ka cheu kan ram le nam mi pui mi mir su khle khan thlir hian mi zo ta tan kol a eng ta hle maya zo ram ma bak a eng hle mai Zemabok Local Council in Thlan Rizala Khan Aizol Din Mun a reflect chiang viawin a hriat Chief Minister Bial Development Thlen sat berna ni hial tura heti khopa ruling party MNF an che chia ani chuan Aizol Bial dang po hi ZPM tan Bial him vek ani ang ati ngam Lunglei Municipal Council in Thana ZPM in an hui fai veka an nena asang em vek bok chumi nu loka Zemabok Local Council in Thana ZPM in an hui fai le veka thathar tilama CADC in Thlan lo om tur po hi angai nom le viau tura ngai tiang MLA in Thlan kuma in Thlan te sep dang om hi party then khat tan apoi thea then khat tan alom om thei thung bok in siam thatna tan le masona atana mangtang kai thiam an van neyang chu politician te in nial fo na chu local bodies in Thlan hian anua general election MLA in Thlana omzia anei le nei lo thu hi ani kumina in Thlan pathuma po hian kum top lam in Thlan hian omzia nei takang mo politics chair kop mol te a chu chuan lunglei khopui le Aizol khopui a chak chu Mizoram puma an chak chiang viau tura angai theang Aizol le lungleya Bial atam nu sangni pathum nulama phei hi chuan khopui pahnia sid la tam hi an sarkar zela pakhat jok tala lak tam angai ti poina soi thei chuti ani chuan tun ang trending hi akal rang chuan MLA in Thana hian ZPM hi an chak ne rem khopang ZPM thitle kan ti hi Aizol le lungleya anasa bera kum top lam thlenga atle phot chuan khopui pahnia hian party dang tan chance om lo ti ang zong point soitai la mi pui lom lo zong taka candidate te an nei ani ero chuan thu dang an in set hlum khut thei tina ni puzoram thanga le pu duoma te in an lo na langsa tak chu pakhat hian atui pui ngai a soi ngai a chil ngai a tha theilowa mi pui nin khopin a soi jinga pakhat hi chuan issue base in thil a soi thina atui pui ber hriat theilo khopin atui kuala a fuk na zar a thlak mai hrelo ani thu soi an thiam dun ema kum somli don kal ta chung khan thu po an soi tam duna an thu soi angai nom dun reng ani an thu soi thiam na hi patent tlak khial ani an DNA hi clone thei ni se da thaila thang thar zel point an mamwang thu soi thiam hi political leader te tan quality poi mo tak ania chu wangin an ni pani hian an thu soi tam tak hi an phalo na sa ve tho bok chu chuan an moral integrity a hril bokang hemi chung chang hi comment lama ngai thatu le thlir tu te khan han soi zui teule pu do ma hian pu zo ramanena tun ma a an in kop ngei thin thu a soi tuwa an ti dun tak phei chu trong an in chu na sa thin ani viau ome MNF an om dun laya an jin na hotel room pakata an ria dun trum phei chuan an ti tuilu tuka an tlaiwa thak an ti pu do ma hi MNF party general secretary ani lai te ka chuan ajin kual na sa a an party torot ani thin ZNP a ka chuan in Thlan kum a campaign rusum thla khun lai vela ajin kual bak kha are wang thina azuna waile an party tuipui tu te kha NLUP le MEP thile kara ko har takin an lo om thin kumnga nu in Thlan dona aron phut kwale chau thina ma po an son thei lo reng boka zep thu om lo ZNP a khan in Thlan kum ma milok tak an la lu thina ma se in Thlan zo nu loka an kalbo le mai thin ani kha ZPM ani nu hi chuan jin kwal poimo ji a hreta nge a BLI a hla akal kwal na sa hle mai hripui kian nu atang phei chuan puke sap dang anen hian an jin kwal na sa khop mai a tul boka chumira chu an tel ti chiang khotina
a cheng kir dewa po ZPM ru tak tak an om zel to mai tunlaya MNF le ZPM in an lo na langsa tak chu MNF fian mi pui ma a thu soi tur an van takop mai Chief Minister le Minister MLA ten thu thadeu an soi poin mi pui an chai kol zel chu ani tak ber hi social media le tunlai ni lamin an bei let sap zela MNF fian public daring an nei lo hi an tuar sarkar thil ti thal le malak na thatak tak po an puang zar hlei thelo ani hi ZPM chu atu po mai hi public darling ani zel maya an soi sual le khap diklo po an mumam vek mai zel assembly sessiona an MLA ten an soi fu lo chang le an chet chia deu poin an mual phopui hlei theilowa social media zara an che thazel mai ZPM support hi attendee khop mai tunlai chu atop nan aizo le lungleya chakfilor ni hi kum topa sarkar tumtan chuan apoi mo khopang le heng khopui pani hu hang hian rampum al chuak thin sia heng party pani ruling party MNF le sarkar tum thipui tlemek nian soi ZPM party te hi han tang tak tak te ole tuna article ngai nom tak mai kan ngai thak tak kha lal thamwana ral te zia ani thupoi mo le ngai nom tak dang zonun sanga zia hausa minglem in phu hi ti chungchang hi ihan ngai thak chun zom te ang Mizoram Assembly House kanram ro rela in sang bera minglem mak tak tak kan ho tu ten anin phua saka hei hi a chin tam chi lo khop mai thang thar ten an hriat reng dan tur ani towa thil thalo tak din ka ria kan ro rel na in sang ber hi zaom taka kan da atulani tun hnaya minglem in phua pathum hi han thur chuak taila keini aya assembly session chik tu ta chuan thur chua tur dang po an la hren walang dam pasavom dam pa bial tu zaom tak pu larin tluanga sai lo chu house lama anin niana satnuwa ZPM leader pu lal do ma chuan dam pasavom ati zau maya hei hi assembly house chunga atop tamai lowa Mizoram puma social media adar ta chuaya tuna chuan dam pasavom tia hria zui ani tur hi a political history a chuang dona hetiang hi member zom tak in ti ve atan chuan amoi lowa chin tam lo turani mi hring hming phua po ni lo in phua sakhi apui tling lowa chief minister ni tumtan phei chuan chin lo top turani in za ton turani bo chaka Aizawl is true bial tu le Mizorama sport minister om to zong zinga na thok thaber lor laka mimal taka kaloda pu Robert ro moya roi te chu pu zodin tuangan minister bo chak tak ti in a chhai zawa a soi chan hi a na tho chak lama chak ati wang ni lawin social media lama mei che pakhat ne na an in biak na nia an pu leak out bo zui na zel ani he thil hi chu social media lama khan top zui tir tur ani lain minister thankin le legislator senior chuan assembly house a lupuin ama aya sport minister chakjok chaina ta na manga hei po hi social media lama bok apun luna minister chak tak kan ti rualin a negative zong hian ati chuak tel tatlat mai hi tong kam tul lo je tel wangania thang thar hria ta chuan thil chin zui to lo chi ani Mr 25% Aizawl West to bial tu zom tak revenue le rural development changtu pula ruat ki machu assembly house hunga puzodin tuanga bok ni in ka ria Mr 25% anti ti in sarkar sum chevela ei nei angin ama mention du chia si lovin zona angin apu fiama in chai fiamna ang ni in thian in fiamna tongkam a ang jok lain social media lama chuan 25% ei ve zela in puna lian takani he in puna po hi social media bok pudar ania minister that takin mingmoi lo tak apuzui kum khwa dona finfiana om chuang si lovin minglem thalo tak apureng to donani assembly house tongkam hi film khura tha kanram ro rel tu ni ve meu hi chuan midang wa chaina ani poin film khur ngai ole thlir tu dom tak tak te ngai thatu te tuna
puzo nun sangana hausa ming lem in phua hi ti chung chang a zia kha enge in ngai dan te comment lama han soi zui te ule